नेवा समुदाय दुने बिस्कम पहवगु जाति उड्या जाति थोए उडा जातीय मुसिका उडा गतिविधि उडा व्यक्तित्व नाप खलबला जुठ्यागु ज्याजो उड्या समाज न्यबोया ठोख उड्या स नेनेगु लोमंका दिमते हरेक बुधबार सुतोसिया चटटे इलनसे गुटटे इटक जी बिगिन तुलाधर नाप ज्याजो उडा स रेडियो उपत्यका 87.6 मेगाहर्ज जक जोजुलोपा समुदाय नीति संचार रेडियो उपत्यका चैनल सफुदिको मेघार येना चुना दिपि सक्ला येनामी भाजु मेजु पिन्टर दुनुगला निसे लस्कु सेना चुना गुगु ज्याजो उडास ज्याजो सम उडास ज्याजो ए ठौ जिस सिकपुनि न्यने निसो जिङ गुगु ज्याजो जना सिकपुनि न्यने वे चुनको जुल ताइ निसे न्यन चोङ उठुगु उडास ज्याजो रेडियो उपत्यका चैनल सफुदिको मेघार ज्या परिकल्पना उडा समाज न्यपय कठ न्यना वे चोङु ज्याजो खट ज्याजो उडास थासट उडाटेको गतिविधि उडाटेको बुख उडा समाज यान्चोङु विभिन्न ज्याजो या जानकारी उडा व्यक्तित्व नाप खलबला से वेक अप इन समाजिक बेचंगो योगदान या चर्चा परिचर्चा यागो आजु कया जिसा ठुकु ज्याजो न्याको चुनको जुल उडा से ज्याजो हरेक बुधबार सुत शिया चटटा इलाउनी से गुटिता इ तक जे बिगिन टु आदरले से चिक बिसा न्यना वे चन दिगु टुकु इले स मदि क ठुकु ज्याजो न्याको चुनको जुल कैदला आहना इको खुशी करना हुनी निषेध आज्ञा दिनेदु निषेध आज्ञा धैगुन लकडाउन ठेहे ख छिमेकी राष्ट्र इन्डिया या निटन थे महामारी रुपे वे चंगु कोरोना भाइरस हैन ठिकै लिचो ठौकुने नेपाल दुनिन राना चंगुटु एजुनी तो इले जी सजग ज्या छे जना निश्चित आज्ञा त बालक पालन या मागु आवश्यकता टचुक बोलना वे चंगु जिन चेक पिन्टा जानकारी बेचनको जुरा उडासा पाखे उडासा ज्याजो पाखे छ सकबर कोभिड विषय न सम्बन्धी या विभिन्न कथा जानकारी बिगु छ कुटा या न चन्ने गोजला जुया एजुनी जी उखनु वालेन ढाय ठो वालेन ढाय छना यदि सुन उडा व्यक्तित्व पि उडा व्यक्ति पि कोभिड न सम्बन्धी ज्या छु कथा न ज्याजो या न छना दिगु खसा जिम सपोर्ट एडिट इनापमेन्ट छना ताकि जिम सिक्नु छ या न चंगु ज्या ख उडासा मार्फत किसिम यने ठेक फेमा भएको काम नै या न छना लिसे जी छौ सुइना पेन छना छिनी टुगुले मुआमा क छे प्या मजा दिते इना पेना छिन प्याले मास्क सैनिटाइजर बालक तया झास फुलमुले झाइदि मटे छिन प्या मयगु रहिगे टल्लो छ ठ ठमेसा मुक्त यागु पाखे न्याउनिगु ठु बालक लपुटे जी वाचाका छना एजुनी छिकपि छिन प्या मजा से चुना ठगु ठ ठमेसा ठैट माला दिस धैगु इना पेसे याबले थे ज्याजो शुभारम्भ या पाखे हुने थपु निपु सुंगोली लोगु हागुमे अलि ठोमे सक्ल उडा वर्ग व न्यनचना दिपि न्यनमी भाजु मेजु पिया भि उसाया काम नसे ठोमे चिकले देछन छना ज्याजो उडा से ज्याजो छ छंगु मतिना बलछि के का छुया तेना
नानी मेजु द्यसा दसा छन्द मङ्का जित खना माया मधुला जित खना माया मधुला कने धाधा गोली जित धोलागो थौ धाधा कने धाधा गोली जित धोलागो बाजा अजी जित नैगो छे भौ गबले छहेगो छे भौ गबले छहेगो बखु पेते थियाना खा क्यों अभी वया बखु पेते झसलंका लका वेजी बाहिती पिया चोवा बाहिती पिया चोवा छन्था बी गुली वेगो द्याक्वे चोना गुली खलागो छन्था बी गुली वेगो द्याक्वे चोना गुली खलागो छाव जीव नाप चोना जी नाप गबले हवेगो जी नाप गबले हवेगो थोनि पुसुंगोले लोगु भागु मेडुंगा हानासका लस्को सियाना चुना ज्याजो ख उडास जिखा छिपिजे यागमी बिगेन तुलादर अले ठौया उडास ज्याजो दिस निसो जिंगुगु ज्याजो रुपे छिपिनि हने हाइचुना गुजुल ज्याजो उडास ढासटा उडाटिगु गतिविधि उडाटिगु बुख न्याकचरन गुठुगु दौरान ठौकुने जि लकडाउन या हुनि दु लकडाउन या हुनि निसे आगे हुनि तो कोरोना दोस्रो लहर वे चौनि छि छे जना ठैट माली मागो अवस्था जि थिना चंगुदु एजुने छे चने ठ मस्जिद न छेटे मस्जिद सकबर पिटे मछे त न मस्त व युवा पुस्ता पिण्ड नुगु कोरोना भरि त ठाकुया चंगु अवस्था जुने सकबर मस्जिद प्याम मछे केतला स्कुल फुक बन्न जे ढंगु ठुगु अवस्था छ मस्जिद छे तया विभिन्न कठाया ठाकु मा भाषिनी फे वेक अप इना विभिन्न कठाया अनलाइन मार्फत वेक अप नुनु खैसिनी गु छगु होटा न ख एजुने मस्त न प ई बेदिस मस्जिद ठाकु ई बिया याउना दिस ढगु इना विशेष ठौ छ उडास ज्याजो पाखेन छ ठे खैट वाचाका मत दबु ज्याजो छ संज्ञाका चुनु सहकर्मी लोजन तला दुलादर पाखे मत दबु ज्याजो छिपिन्ट नेबेट नउजुल तासा ठौया मत दबु ज्याजो नेने पाखे उनी ज्याजो उडास ज्याजो छ masa dabunya nasional dipi sakala kian kizapi ale kian kizapi na panjon chuna dipi ma bapi baya ajipi sakala sita jojalapa thau masa dabuya jajole chamaji babu jebe dena gudo weka babu bauddha parampara katha sil prarthna ya ujula athe bula pole bonyo tuta jula chipinda banani ji bauddha juya suthe na pantana panchashil kaya panchashil prarthna yana panchashil palaya guna jayama oe panchashil pali bhasha गाथा बाबु बनाए अपाप जी मचा पिसा बिहारे वनले न न्यम गुदेमा पंचशील का नजी आठन बाबु बनाए बाल कन्या दिस अनलिपा बाबु हुला बनिगु टुटन बन्यु अलि सिरे दिएका पुण्यानुमोदन न यही Dodolo palotan tana toma ole tho FM nena chopi sakala pintana dojolupa juna prayushman tuladar kha ju che bideshori kha excelsior school e bana jono kha jisongu togile bana jono kha jim mayo na saili tuladar kha jim bayo na parmatar man tuladar kha to lockdown ja choni ji school one ma ji jai zoom class yanchon ma 9 non se 4 baje tak zoom class do ole songu break do wo songu break e ji game mita badminton mita cycle mita e anchono do आज छिपिन्त गुलाबले बन्यो सतपार मिता बना न्याङ्का बिटेनौ दु दान बले न समुगत बुध दान बल
सञ्च सूर्यन्ती शब्द कारुणिक सपुरे प्रविशान्त शील बलेन समुगत बुध शील बलालिगता नरसिंह शील बले सञ्च सूर्यन्ती शब्द कारुणिक सपुरे प्रविशान्त शान्ति बलेन समुगत बुध शान्ति बलालिगता नरसिंह शान्ति बले सञ्च सूर्यन्ती शब्द कारुणिक सपुरे प्रविशान्त वीर्य बलेन समुगत बुध वीर्य बलालिगता नरसिंह वीर्य बले सञ्च सूर्यन्ती शब्द कारुणिक सपुरे प्रविशान्त ध्यान बलेन समुगत बुध ध्यान बलालिगता नरसिंह ध्यान ते सञ्च सूर्यन्ती शब्द कारुणिक सपुरे प्रविशान्त प्रज्ञा बलेन समुगत बुध प्रज्ञा बलालिगता नरसिंह प्रज्ञा बले सञ्च सूर्यन्ती शब्द कारुणिक सपुरे प्रविशान्त आज छिक्पिन्त पुण्यन मोदन निंका बितेनोदु इदन्नो न्याति न होतु सुकिता वन्तु न्यातयो इदन्नो न्याति न होतु सुकिता वन्तु न्यातयो इदन्नो न्याति न होतु सुकिता वन्तु न्यातयो एताउता सम्मेयी सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे देवानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एताउता सम्मेयी सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे सत्तानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया एताउता सम्मेयी सम्पदं पुण्य सम्पदं सब्बे भूतानुमोदन्तु सब्ब सम्पत्ति सिद्धिया साधु 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 भवतु सङ्घमङ्गलम् Nhân hai jilo babu pake punyanomodan dayo chi chuno board jajo kochable thamoyano ko punya me pintana lama ra bonigo pali basa thopat kha eko subadu provis pavito dipalipa thosya apo na se ka yangi thegono pintuna do ni babu thamai ta subha यक्को कि सुभाय देसन जना सहकर्मी लोचन तरफ लादर जुटा वेकना थो मस्त नाप खलावाले से जे पुसंगो मस्त त जाजो न्यवेदला सिकपिनी गु ठाम मस्त त ठोक ठहे टुकु जाजोले बोटिका गु मन्डु खस उडा समाज सपोर्ट दिस अथवा व्यक्तिगत रुपे जितना सपोर्ट या ठगु मस्तिको दुगु प्रतिभा उडा स मार्फत न्यवेद दिस देखु इना पेसे जी बचाको दिपा पाकेउने दिपा टुका टुगु आया उडा गतिविधि जनावेगु जी बुखाय रुपे जाजो उडा स जजो जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईँको जोसु तपाईँको हरेक च्याको म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन ड्युअल पर्पज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो
बजाको डिबानुका हाना चक लस्को सेना चना ज्याजो खट उडास जिका छिक बिजे ज्याकमी बिकेन क्लाज पक रेडियो उपत्यका च्यानल सफ्टको मेगाहर्ज तरंग ज्याजो उडासले आरास छि निकागु बे थेने दुगु निकागु बोडास त छ आ उडा गतिविधि ज्याकेट नगुजुरा उडा गतिविधि उडा बुखय रुपे उडा समाजन जुङ ज्याखया बुखन से व्यक्तित्व बिन सुज्यान जङ वेक अप इन बुखन बिसागि आज कया छ उडा गतिविधि बुखय रुपे ज्याको सुनो छ केतला ठ इ रहेगु छे जुनि बुखय यनेगु इ एक हजार इ प्यामेगुला खयमको लोच कै चौंदु कोरोना भाइरस महामारी लोच कै चौंदु गुले छ हमेशा ठाइट सुरक्षित न छे चुनिमागु ठुगु अवस्था सिकिन उडास ज्याजो त बालक छे चुना निन दिगु ठगु आशा भलसका छे जे आरस ठुगु वाया उडा बुखन जिन पाके उनी सहकर्मी प्रेम हिरा लादर पाके कोरोना भाइरस या ज्ञान पुगु ठाउँ या अवस्था देशे कोरोना भाइरस या निगु लहर ज्ञान पुग बोल्न वइचंगो अवस्था सकल उड्यात न तस्क हे सचेत जी मागु इ वइचंगो दो सकले सचेत जिया ठाउगु जीवन रक्षा या मागु इ ठाउगु हे न्यनिस ड वइचंगो दो मनुटेगु पचाचक लापरवाही लिचोल जीवन या हे अन्त जुइ फुगु अवस्था ठाउँ देशे बोल्न चंगो दो ठुगु लुए गुली ज्ञान पुठका ढैचोनि मागु अवस्था मरुसा ठाउँ मनुटेगु लापरवाही छाप दै चंगो अवस्था दु ठुगु लोच जात जाति धनी गरीब तर चिर ढका श्वेत न मढाइगुली उडा लगायत सकल समुदाय पिस सचेत तनयात प्राथमिकता बिया वन मागु जोगुदो ठाउँ यथो विषम परिस्थिति जीवन यात रक्षा या फुसाहे जक सक्ता दैचनिगु अवस्था विषयले चर्चा न ज्याउ चंगुदो कोरोना या लोचंक या सिप निउल्या न न्या निथय अफय वइ चंगुदो सी उइत तक था बाय अभाव ज्या खुशिया सिधे सी उना चनि मागु तक अवस्था आ नेपालले न वे ढंगुदो ठुगु इ दैगु न्यागु ज्याखत ठागु छे चना याना सुरक्षित ज्या चनि मागु इ ज्या चंगुदो अत्यावश्यक बाह्य गुगुन अवस्था छेन पिहा मौस्य ज्याया मागु ज्या चंगुदो नेपाल सरकार सकल नागरिक पिन्त सचेत ज्या चन्तन इनापियागुदो करुणामय बुंग ड्य नव ठुगु ड 2078 साल वैशाख 15 गते बुधबार नि अर्थात नेपाल सम्बत 1141 चौला गा पारुया ढि खुनु बुंग ड्य संध्या इले लग खेले चंगु दबली नव यागुदो परम्परा कठ दे दस चौला गा प्रतिपदा खुनु बुंग ड्य नव यागु यान वइ चंगु ठुक्सिन कोरोना संक्रमण या जोखिम अफय वइ चंगु अवस्था तक स्वास्थ्य मापदण्ड या महत्व या त वाचाका सरकार जारी यागु स्वास्थ्य मापदण्ड पालन याना बुंग ड्य नव यागु ख यले त बाल बुंग ड्य निने लग खेले खटे तया यंकेगु यागु ख ठुक्त बुंग ड्य नव या त यले सुन्धारा गा बहाल हरिसिद्धि आदि थास थगु पूजा जोल व बुंगमती कले तय हगु जल महास्नान यागु ख बुंग ड्य महास्नान झोले बुंग ड्य ख्वा पश्चिम पाखे स्वका ठिठी तीर्थ जल अर्पण याना नव यागु ख नप पंचामृत फलफूल घ्य साख डुरु आदि न देछागु ख खोपय जुजु नरेन्द्र देव ये बन्धु दत्त वज्राचार्य व यलय कृषक ललित रथ चक्र मिले जुया बुंग ड्य त भारतीय कामारु कामाक्ष नेपा हेगु यागु ख बुंग ड्य ख्वा ह्याउसे चोंगुली वस्पोल यात रक्त बलो केशोर कर्णामेय रूपेन कागु यानवै चोंगुदो बुंग ड्य त खुला यले त बाले व खुला बुंगमती तेगु चलन दै चोंगुदो बुंग ड्य त लोकनाथ ह्याउम मच्छिन्द्रनाथ बा मत्स्येन्द्रनाथ बुंग मलोकेश्वर बुंग ड्य वृष्टि देव आदि ठिठी नामन उपत्यकावासी पिन्छ श्रद्धातया पाठ पूजा व जात्रा न्याकेगु यानवै चंगुदो लिच्छिबी काले देशभर अनिकाल जुग अवस्था याना देशे सहकाल यात वस्पल यात नेपा हगु खटेगु जनधारणा दैवै चंगुदो बौद्ध धर्मावलम्बी पिन्छ बुंग ड्य यात पद्म पानी लोकेश्वरीय रूपेन पूजा आजा यानवै चंगुदो
जी एकको सुभा दे छन छन सहकर्मी प्रेमी नतलार जेट वेकन बुख बोना जित ग्वालेन दिल वेकटे एकको सुभा लिसे बुख संकलन दिम उडा समाज पजार छान्जे भगवान लादर लिसे बुख ट्रेडिम सुगर चिन्द्रकार जेट एकको सुभा दिसे यार जहान छक बचाको दिपा पाके हुने दिपा ढुंगा ठुगु आए विशेष व्यक्तित्व जना वेको जी जाजो उडा छ जेजुस थगुन्नुका मसिका दिशा स्वस्थ नुगय नीति ठोखे बिचायन दिशा BMI बॉडी मास इंडेक्स कमरियाना ब्लड प्रेशर कोलेस्ट्रोल ब्लड सुगर नुगय गति व्यायाम निशुल्क परामर्श नीति हरेक बुधबार निनेसिया 4:30 निसे 6:30 तक कंसल्टेंट कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर स्मृति शाक्य ग्रैंडी सिटी हॉस्पिटल ज्योति भवन कांतिपथ ये टेलीफोन नंबर 41635000 41637700 Grandy City Hospital, providing best of care with compassion. के तपाई कोभिड-19 को संक्रमण बारे सचेत हुनुहुन्छ? के तपाईलाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट जोगिने उपायहरू बारे थाहा छ? पछिल्ला केही दिनदेखि नेपालमा कोरोना संक्रमण फैलिने क्रम बढ्दो छ। बालबालिकादेखि वृद्ध वा सबै उमेर समूहका मानिसमा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। यसरी नै संक्रमण फैलिए अस्पतालहरूमा बेडको अभाव भई उपचार नपाउने अवस्था आउन सक्छ। त्यसैले स्वास्थ्य सुरक्षाका विभिन्न उपाय अपनाई कोभिड-19 को संक्रमणबाट आफू र अरूलाई बचाऊ। घर बाहिर निस्कँदा अनिवार्य रूपमा नाक र मुख छोपिने गरी मास्क लगाऊ। एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिको बीच कम्तीमा पनि 2 मिटरको भौतिक दूरी कायम गरौँ। बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने वा सेनिटाइजर प्रयोग गर्ने गरौँ। हात नमिलाऊ, बरु टाढेबाट नमस्कार गरौँ। खोक्दा वा हाच्छिउँ गर्दा नाक मुखलाई रुमाल वा कुहिनाले छोपौँ। कुनै पनि भिडभाड हुने कार्यक्रम वा समारोह सञ्चालन नगरौँ। कोरोना संक्रमणको शंका लागे तुरुन्त जाँच गराउने र नमुना दिइसकेपछि रिपोर्ट नआएसम्म अरूबाट टाढा बस्ने गरौँ। संक्रमण देखिए स्वास्थ्य कर्मीको सल्लाह बमोजिम आइसोलेसनमा बसौँ। स्वास्थ्यमा थप समस्या आएमा तुरुन्तै अस्पताल जाउँ। विदेशबाट आउनेले अनिवार्य रूपमा 10 दिन क्वारेन्टिनमा बसौँ। कोभिड-19 को सम्बन्धमा थप जानकारीका लागि नेपाल सरकारको आधिकारिक नम्बर 1115 वा 1133 मा सम्पर्क गरौँ। कोरोना संक्रमणबाट बच्न, निरोगी र स्वस्थ रहन जनस्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड अपनाऊ। नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा सञ्चार केन्द्र। जहाँ जहाँ गए पानी बाटो जस्तो भए नि छोड्दिन साथ तपाईँको जस्तै बाधा आए पनि किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु तपाईँको जोस हुँ तपाईँको हरेक च्याक्रो म बलियो साथ हुँ सधैँ तपाईँको किनकि म हिरो एक्सपर्ट छु। अफ-रोड एडभेन्चरमा रमाउनेको पहिलो रोचाइको बाइक जसमा छ 18.4 HP इन्जिन, ड्युअल पर्पोज टायर र रियर मोनोसक प्रविधि हिरो एक्सपल्स 200 हामीमा छ हिरो। रेडियो उपत्यका खुसी बचाको डिपा ढुङ्गा हाना छका छिक्नु लस्कु सेना चना ज्याजो ख उदास जि ख छिक्नु ज्याकामी बिकेन लादन ठोक रेडियो उपत्यका चना सफरेको मेगा हरजा डारंग ज्याजो हरेक बुधबार सुतोसे चटेटे इलानिसे गुटेटे इ तक छिक्नु छन जना चना दिगु ज्याजो खट ठो इ बारे खला मासा ठौकुने ते कोरोना भाइरस सेना आक्रान्त ज्याजो ग्रस्त ज्याजो ठुगु इले नेपाल सरकार आवेगु 29 कटितक निषेध आज्ञा जारी आठगु अवश्य न तो निषेध आज्ञा त दिस बालक पालन न उनी मागो अवस्था दु वा मक छैन प्या मजाइ दितकी इना पेन जुन बिहाइ वे मागो कस मास्क सैनिटाइजर तया दित इना पेन जुन लिपांगु इले सोनि गया अथवा डेनिङकै खलाउ कस यहाँ निठो दाइथे धेर स्वयं अपो मुनुट कोभिड पाके संक्रमण ज चौंडसिने लिपांगु चर्ने बारे खना मस यहाँ निठ ने न्याम मन्डु दाइथे सिना चौंडु लिसे तो सीपी मन्टेगो दास संस्कार यागो सी उइगुन ज्या उले ठाक्वे चौंडु बुख जुगु न्याने वे चौंडु एजुनी तो फुक्क खैद वाचाका छे चुना मास्क सैनिटाइजर तया छे मुहामक प्या मोएटन जि इना पेन चुना गुजु ठोजि संस्कृत जाजो लिपांगु वे थम विशेष व्यक्तित्व न्यावेगु जुल वेकना पजिस ढापांगु चरने कोभिड पारेन वेकटा छे उना खलामलेन तो कोभिड भाइरस चाहिँ सुकर का खलामला देखु जुल छिन थौनो दिस तो लुगु चरने वगु तो कोभिड गएको ठाए कोभिड क तो गुल्टक हानिकारक ठे गुल्टक छेटिया भइरहेको खयट कया त्रिभुवन विश्वविद्यालय माइक्रोबायोलोजिस्ट केन्द्रीय विभाग विज्ञान तथा
प्रविधि अध्ययन संस्था सक्रिय ज्या वेचुना दिम व्यक्तित्व उप प्राध्यापक डाक्टर रेशमा तुलाधना पछि खलाबला ब्याकको जुल वेकना पछि जुम प्रविधि मार्फत खलाबला ब्याकको जुल वेकना पछि नेपालले गु महामारी रुपे वेचुङको कोरोना भाइरस गु निगौ खुसी वेचुङदु कोरोना भाइरस म्युटेड ज्याना वेचुङदु बल्लागु कोरोना भाइरस न ठिके युवा पुस्ता पिन्ट मस्जिद बामलाके लोचा काइचङ टुकुइले चिगुकुट सजकजीमा त्यो कोरोना भाइरस पाकी चिगुकुट बजेजीमा अल्टो कोरोना भाइरस है छुक छुटे हेल्थ चक्र या जुकी मुजु ठुफुक खयत सहला ब्याकेको नीति ठाउँ छ वेकना प खनाबला ब्याकेको जुल जास वेकना प जुगु खनाबला नेन पाके हुने ठाउँ या ज्याजो या डकले लिपाङगो बो दगलापा छ लस्को सेना सुना गुगु उडास ज्याजोया निसा व छिंगुगु पोस सुगादु बिजेन्जी यको सुगादु अवश्य न आठौं लकडाउन ने जिदु निकागु चरने लकडाउन ने थ्वे इले चाहिँ जे चाहिँ आ छौ कोरोना महामारी दुनिन जुगु इले चाहिँ हना छ छिनापो उडास नप सम्बन्धित ज्या उडासले सकी मागु आवश्यकता न ठिकाना ठगु नुव ख टेगु नीति चुकुना छु नेसा दुगुनी हना छ जे चाहिँ उडास ज्याजोले गोनि त जिबि बादिन जुल ताके नुगु ख मला अथवा नुगु भाइरस हो जाउँ ठिकै भाइरस छुख गटिखर पिछले ज्ञान बिगो आज काना उडासले हाना छकछिट बनाउँछ र सुगादु बिजेन्जी जितन सुजु शब्द त तेदुलाई चाहिँ कोही लाई हर्षित जु खुशी जु अले डेफिनेटली अथवा निकागु खुशी जी हना दोस्रो वेभ ढका बोला भाइरस मला कोरोना भाइरस त्यो म्युटेड भाइरस त्यो कोरोना भाइरस भरि चाहिँ डेभलप भाइरस अझ ग्याम्पु भाइरस का टाइचौ दु छिटो गएको ठाउँ छ थो गेरासा भाइरस यु छ जात उयो विशेषता धाला गुण खजक मको न्यावे भाइरस उकी माथि न त आरएनए भाइरस दु म्युटेसन दु ज्या चनि मियो भाइरस न म्युटेसन दु मखला सो समय अन्तराले सु समयले म्युटेट ज्या चनि अ म्युटेसन जिवे गेरा छ न्यु पक्षका म्युटेसन ज्या व शिथिल मनो जीफु कम खतरनाक न जीफु शायद कम खतरनाक यो स्ट्रेन त न दुजी गुबी छु इन्फेक्सन मया त वो अठे तनावनी अठे र म्यू साइडे चाहिँ गेरा छ अपो भाइरुलेन्ट तै जियुस साइन्टिफिक टर्म हो भाइरुलेन्ट त्यो चाहिँ अपो इन्फेक्सन अपो खतरनाक वो न जीफु त्याबे छु वो न प्याउ चान्सेस त दुनी थो आ वो स्ट्रेन त भाइरुलेन्ट खतरनाक प्याउ विशेषण सोंगु प्याउ रु चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङ याना खौ युके भेरिएन्ट वो चाहिँ पहिला युके न प्याउ ब्राजिल भेरिएन्ट ब्राजिल अथेना अलि साउथ अफ्रिकन भेरिएन्ट सोंगु मध्ये न अपो भन्छ अझ डेन्जरस ब्राजिल भेरिएन्ट गर्दै अब प्याउ ल सिक्वेन्सिङ या सोंगु त ठुकिन अझ वो त भेरिएन्ट न अझ म्युटेसन जु आथो इन्डिया वोली डबल म्युटेसन तै हैन आथो चेन्ज छक ज्या हाना दोस्रो पटक न जुले डबल म्युटेसन आथो प्याउ इचौ चाहिँ नु भेरिएन्ट इ चाहिँ प्याउ इचौका अझै नेपालले उयो ग्रुप हेर्नु जस्तै युके टाइडला नेपालले चाहिँ सुरे आवे थो चाहिँ अपनो चाहिँ बुलिन जिउ वो पटी चाहिँ जिन सिक्वेन्सिङ याना रिजल्ट मवनी तर आर्टिकल लगे आउ चाहिँ थो युके भेरिएन्ट छौ सुरे होला अल डबल भेरिएन्ट इन्डिया हो यु दूर चाहिँ अनुमान लगे आउ थो गु थो इन्फेक्सन जिउ सरे जिउ गु हिसाबमा वो हिसाबमा वो संसारी स्प्रेड जसो युके यो थासे हुन्छ स्प्रेड जुनी युके भेरिएन्ट न वे हुँला सुरे युके भेरिएन्ट होला आ चाहिँ अन इन्डिया पाखे हुन्छ इन्डियन डबल म्युटेन्ट न दागो भेरिएन्ट न्यू भेरिएन्ट चाहिँ व्यापक चाहिँ जसो हुन्छ तर वो साथ साथै आ हुन त चाहिँ कि डाक्टर रिसर्चर के सन थन नेपालले इटसेल्फ नुएन भेरिएन्ट प्याउ जिफु तर अब वो चाहिँ ठ्याक खर्गा चाहिँ सिक्वेन्सिङ या कितनी पत्ता लगे जीका र जिन सिक्वेन्सिङ चाहिँ यो रिजल्ट मवनी दालछु चाहिँ पटला जी अवस्था मर्ने अध्ययन अनुसार नानी दिनी पत्ता लगे जी अब थोफुको घेरासा जिउ थोक पत्या त सिक्वेन्सिङ या त आ झिसा चाहिँ होल जिनोम सिक्वेन्सिङ भई वो चाहिँ थन नेपालले मरुनी मखला न गन छौन्यु थासा चाहिँ नु इक्विपमेन्ट होला तर वो चाहिँ सञ्चालने मवनी उकिउलाई चाहिँ थो विशेष न पिने छैका सीडीसी वाज जस्तै वो हङकङ न लास्ट टाइम होला पहिलो चोटि उपति फर्स्ट इन्फेक्सन जुपति थो हङकङ ले अथेना पिने विदेशे छे मानिका हाना विदेशे छे त चाहिँ थो ह्युमन स्याम्पल जुली चाहिँ अथे अफको छे मोजुका छ उकि त यको नियम दुका
जिउ हेल्थ रिसर्च काउन्सिल चाहिँ ह्युमन स्याम्पलले त पिनी यङ्के त प्रतिबन्ध लगाएको का उकि उयुले चाहिँ एथिकल अप्रुभल मरेको यङ्के मजुका सो अप्रुभल यु लागि चाहिँ छु कारण युलाई एक गेर हो फुका वो प्रक्रिया येना जक छु चीज यु लागि वो अप्रुभल मिले जी त भछ टाइम लगे जी सो ए जुली तो तुरन्त छया थोए छोला कने ए चाहिँ जिनो को उही प्रक्रिया न दु मखला सो वो प्रक्रिया छया सु समय लिपा चाहिँ नतिजा प्यावे छु अब कि त छिपे चाहिँ पिमा दिका छु न्यासा दिरा ठु दाइ जुन उले चाहिँ मेउ छु न्यासा छु लाई छका कोभिड नापांगु चरनी कोभिड वे ढुंका ओ भटा कमजोर ढुंका बजार छुक देश सामान्य रुपे उन ढुंका न हना नुगु चरने वो लाउ चाहिँ छुक पहिला कोभिड चाहिँ सिरा ख कि आ छिराठे युके वो आ इन्डिया वो भएर वो ख कि पहिला कोभिड चाहिँ सिरा ढुंगु ख अवस्था छुक त पहिला कोभिड सिरा मखनी मखला त पहिला यो कन्टिन्युएसन ख जस्तै नापा नापै सो स्पेनिश फ्लू यु न उदाहरण केने फु छौ टाइम वेभ वाला अलि कम जावन मखला अलि हाना मेउ प्या वाला वेभ अथेना वेभ फु वेभ ग्रा पीके when you second third fourth a जिथा त सेकेन्ड वेभ मखला जस्तै जापान ने थर्ड वेभ ता अमेरिका युला गुगु थासेला फोर्थ वेभ तक न ता मखला सो ए जीवे वो चाहिँ नु उसिदया आमे वो मुकी नापायुए ख कन्टिन्युएसन गेरासा वे कोरोना भाइरस से ख मे वेवे चाहिँ भछ वे म्युटेसन जे चेन्ज जिफु तर वो पूरा मसी रहने के ठण्डा के बडी चाहिँ गन्ना कन्फ्युज लासिने छि दाइ जौडु छौ युके न वो जिफु इन्डिया न वो जिफु झा पहिला चाहिँ भाइरस आ दुजै खासो इन्डिया वो भाइरस वो मिटर जा किन युके न वो भाइरस वो ख कि मेउ पाखे वो थो पहिला डुब्री गु नेपाल देख थो चाहिँ निता सोता थोला मिक्सेज हि सुछा जति पूरा फुको सिक्वेन्स यु रिजल्ट बालको मोए थर्गा काम अफ तर फुको आनो ग्रुप फैले जो छ अनुमान बेसला वे कोरोना यु ख मखला सार्स कोभिड अब वेरिएन्ट का चेन्ज वे युके स्प्रेड जुली युके न वो जी अनुमान लगे त अहिले इन्डिया वो हन म्युटेसन छ छिथा सिक्वेन्सिङ यामको इन्डिया पिन्स सिक्वेन्सिङ या हिसाब अब फोरस बोर्डर दु अनिवेस छिथा सरे जु ख साथ साथै खन छिथावे पहिलावे कोरोना न वनो म्युटेसन जे किन चेन्जेस जिफु आज त चाहिँ एकदम मिक्सेड जिफु छ कम्युनिटी जुस तो सर्कुलेट जो छौए जग्गा मको मिक्स तर थो रुट वो चाहिँ पहिलामा कोरोना ख पहिलामा सिधल अल हाना नो वो चाहिँ मको तर छक बिचेला छक सामान्य रुपे जो जनजीवन मलाई देना सामान्य रुपे अले वो ढुंगा ये कुछ सब बुखने जना हुना भएन जना जात्रा यात्रा हुलमुल यात्रा वो सावधानी अपने महीना टु कोभिड फैले जो रखाइना वास्तविकता छक ओ मुख्य समस्या छोकाला तो सुनो तो भाइरस सरे जी रुए मनु पाहे सरे जी का ल एजुली भाइरस चाहिँ त सरे मजुक त कम्प्लिटली थ्रु कन्ट्रोल या त चेन ब्रेक क्यामा छु जो कि मनु कन्ट्याक्ट अछौ चीज चाहिँ थो अथ्यो समाज सम्भव है मरु मनु एकदम आइसोलेसन चना महिना दिन तक दुई हप्ता तक कम्प्लिटली वो भाइरस को मनु पाहे छम इन्फेक्टेड मनु पाहे कम्प्लिटली वन ढुंका तिनी बल्ल मनुले कन्ट्याक्ट वेव त्यो पोसिबिलिटी मरको छारा छ उली योको कम्युनिटी दु योको मोन्टे पपुलेसन चाहिँ सम्भव मरुकाला एजुली पहिलै खण्डे चाहिँ कम जस्तै लकडाउन त जुल मन्टेसँग छुरै स्ट्रिक्ट अपनेना भन्छ छु कम ज्याउन आफै मनु इम्युनिटी न कम ज्याउने ज्या चाहिँ अब केसेस त ढाउन रोगे अथेजी बढे जी अलिक कम ज्याउने छ मनु छ इम्युनिटी न वित कम याना कि अनि हाउ इन्फेक्सन सीपी इन्फेक्टेड यो जीपी नि भन्छ कम खन्दै गुमशाला सिम्पटम न मरे फु मखला एज कम ज्या चाहिँ हो ख तर कम्प्लिटली वो सिम रहने छु दया दनी छारा सा त कम ज्या वसान हस्पिटल चाहिँ आफ्नो यो परिस्थिति गेज जुन छ पहिले यो नम्बर बढे जुल अलिक कम ज्याउन छेउ स्थिति थियो कि त कोरोना मन त थिएछ न मखला मन त फुक प्यानो वे बिल जात्रा न या त स्कुल कलेजेस त फुक चाल अले भीड भाड होला चाहिँ नर्मल फुक ब्याक टु नर्मल वाला वसान तमी अझै तर कोरोना चाहिँ भाइरस दनी छ हस्पिटल फाट केसेस त वो दनी अलि प्लस वो भ्याक्सिन वाला भ्याक्सिन हैन अछु हदसम्म उही त
स्थिति जु तर गेर आसा वो भाइरस आउनला सर्टेन टाइम मितला मानि थय त वो कम्युनिटी स्प्रेड जु त तर मन्ते चाहिँ अझै वो पाल्न यामा सामाजिक दूरी मास्क तय मतल वो फुको पटक्के चटक्के तुरुन्तै याक नए वो पोता छल छु याक नो नर्मल एकै छल एक्जाम्पल कोही दिउँछ जस्तै जु नि बस स्ट्रिक्टली इनसा कन्ट्रोल यान्छौँ देश चाइनावे उदाहरण काका चाइना अठे मजु नि केस सूर्य तभी जुसन इनसा वो स्ट्रिक्टली रूल फॉलो याओ मतलब सो छिरानो अठे स्ट्रिक्टली फॉलो रूल याओ जुस इंडिया जुल इंडिया ल कुम्भ मेला उनी मेची ग्रुप बना उदाहरण त दु मतलब एजिया न तो कम्प्लिटली जीरो केस चाहिँ जीरो जी को छमै इन्फेक्टेड मोर्बिडिटी ब्याक टु नर्मल लाइफ वेमा जीरो मजु का वबले सुला हना ओपी के था यसमा यसो आछि ठोटाइ छ इले छ आटु कोभिड हैन विश्व लिसे ठो नेपाल दे सुनिकला घुब्लेन छि सामान्य रुपे उनी फेमक या बेठु कोभिड नबे गेना जन्मा अवस्था प्या हो तो खास चुका थे अवस्था जिको जाति जीवनै थिएन न्याउने खा पहिला न्याब्ले अठेल जीमको खाली समय गे गपा कजी त 3 वर्ष वनिला थि त 2 वर्ष सिरेकिला 1.5 वर्ष रियो छिवे लाते ख मखला छौ गेजी आस सामान्यतया जस्तै भाइरस छित या कि छिउ शरीरले न छौ इम्युन सेल इम्युनिटी रियो दु अल छौ तै हर्ड इम्युनिटी का छु हर्ड इम्युनिटी रियो हरेक मनुले दुनी इम्युनिटी डेभलप ज्या वो इम्युनिटी दै कम्युनिटी वो हर्ड इम्युनिटी गात है मनते 70% इम्यू डेभलप जुकी वो अपो मनते इम्युनिटी दत्त रासा वो भाइरस गुली मनते त वो अटैक या फतस ओली स्प्रेड या फैवे मखला उली फैले जी तर मनते त अपो पपुलेसन की इम्युनिटी दर की वो स्प्रेड जी फैनो को त्याले वो विस्तार चाहिँ कम जिया वनी मखला छ चाहिँ आ जिन्दगी भर आथ एक स्वेबला मनते स्वेबला कहाना बढे छ आलो थला 10औं 20औं वर्ष न वनीला रे मति वेफो तर असे जी मखो जी इम्युनिटी दु हरेक अजिस बर्ड फ्लू गा वई मखला उकिला एक न वन नापे स्पेनिश फ्लू न अथे हर्ड इम्युनिटी डेभलप जी त अझ टाइम कै उकी जी के वो जी तर आ छौ त आ बाला पक्षी छिथा छ भ्याक्सिन त गु बोल नि उले न तो भ्याक्सिन डेभलप जी हुकायो पछि फेजे जुली न थो आ अझ अनुमान लाग्या गुली सिभियर जी मनते त ओल्ड एज दिन त वो हिसाबमा जो अनुसार सिभियर उली मजु कारण प्लस तो गुली न इन्फेक्टेड जु पिन त सिभियर जु केसेस हस्पिटल है पेशेंट तो सोबले भ्याक्सिन कापी मनते त सिभियरिटी कम का अपो सिभियर जु पि मन त भ्याक्सिन मकापी ग्रुप लाले थो भ्याक्सिन एना साइ थो एक न हर्ड इम्युनिटी डेभलप जी मतलब मनते यो चाहिँ वो न छौ अनुमान लाग्या जुले अत ठक्क गुल्तको मुनि गा चाहिँ आ थोयो परिस्थिति चाहिँ क्लियर गा चाहिँ भ्याक्टै मकुनी सर ठो आरु भ्याक्सिनेबिलिटी खन प्यावला मलाई भ्याक्सिनेबिलिटी प्रभावकारी दै खना सर रुसी देखु भ्याक्सिनेबिलिटी प्रभावकारी अलग दु भेनेजुएल चाइना देखु पनि अलगै दु प्रभावकारी दु इन्डिया देखु पनि कोभिड को सुसेल वो भ्याक्सिनेबिलिटी न अलगै दुडाइ खासै छको भ्याक्सिनेबिलिटी एक रुपैयाँ दैमको ख आ वो भ्याक्सिन प्याउ जो घुमिसा कम तो भ्याक्सिन अझ थला भ्याक्सिन एक्सपर्ट ते साउन्ड बिग थाप्ने मतलब अत भ्याक्सिन न छु भ्याक्सिन यो ज्यार यो खास छ वो भ्याक्सिन जिउ बडी शरीरले वनकी जिउ इम्युन सेल्स एन्टिबॉडीज त जिउ डेभलप या मतलब वो ख अथवा विभिन्न भ्याक्सिन थोए किसिमको देखु मखवा भ्याक्सिन गु चाहिँ एमआरएनए बेस्ड भ्याक्सिन देखो मोडर्ना मतलब फाइजर गु चाहिँ जस्तै भेरोसेल्स वो चाइनिज भ्याक्सिन सो भ्याक्सिन न किसिम यो भ्याक्सिन यो ज्यादा हो छुरासा वो जिउ इम्युन सेल्स इम्युनिटी चाहिँ बुस्ट हो ताकि एन्टिबॉडीज त याक्न डेभलप याकियो सो यसले भ्याक्सिन यो कम्पाउन्ड चाहिँ फरक जीव जस्तै एज वे रिसर्च अनुसार एस्ट्राजेनेका यो मेवे फर्मुलेसन ख मतलब तो फाइजर मोडर्ना अमेरिका यो मे एमआरएनए भ्याक्सिन दै गु चाहिँ छुदासा सार्स कोभिड यो पति सर्टेन प्रोटीन इनएक्टिवेट याना म्यू सेल भेरो सेल म्यू सेल छया वो सेल चाहिँ भ्याक्सिन यो रूप बियो एना चाहिँ विभिन्न किसिमको देखु जुमी इफ यू क्यान सी नो फरक जी वो गे इम्युन रेस्पोन्स है वो के भसा फरक चाहिँ जी तर अल्टिमेटली वना चाहिँ जी एन्टिबॉडी डेभलप यकु वे ज्या ख
म ठुकुने गु आ कोभिड दोस्रो लहर वे चाहिँ ठुक कोभिड एकदमै ग्यामको एकदमै घातक छक्लाए लक्षण मको छक्लाए मन्डल अट्याक छक्लाए ठाकुए वे देखाए ठुन्यन जुनहरु ठुक चाहिँ खासै छु अथवा भाइरस म्युटेसन जी कि म्युटेट जिया उयो हरेक भाइरस हजुर म्युटेट जिया छ भाइरस थो चाहिँ सिके कम्प्लेक्स मेकानिजम ख भाइरस शरीर ढुवाउना जब हरेक जिउ रेस्पिरेटरी सेल अफेक्ट वो बाइंडिएका सेल जोनी मालका अलि सेल ढुवाउनी मालका वो गु टार्गेट सेल म जोनी ढुवाउनी अलि गुलीबाट भाइरस नम्बरमा वो इन्फेक्सन का वो फुका वो टाइमिङ वो फरक जुइका अथवा म्युटेट जु स्ट्रेन गेस म्युटेट जुया इनइफेक्टिभ जु गु बाइंडे यामा पया खतम जाउ पिनो दु वो चाहिँ अवश्य दु तर गु सर्वाइभ जुल गु डेन्जरसली भेरुलेन्ट जिया प्याउलो इपि गेजी फ्रास इपि अझ एक्टिभ इपि अझ याक्नो बाइन्डमा कम नम्बर अट्याक केना याक्नो इमसो वो छुदै सिम्पटम केना वो मल्टिप्लिकेसन याक्नो जिंगला वो हरेक उयो चाहिँ बिहेभियर फरक जी गु एना चाहिँ वो इपि याक्नो सर्वाइभ जिया वो स्प्रेड जु भयो उयो क्यापासिटी दे तो चाहिँ अखे वो म्युटेट जिया प्याउ चाहिँ वो लातका स्ट्रेन याक्नो फैले जी सो फैले जी धरे छमो निमेस निमो पेमो 4 8 ए वो एक्सपोनेन्शियली वो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसन फैले जाउ हुने मखला टाइमिङ भएका वो चाहिँ गुली टाइमिङ दे तो म्युटेट चाहिँ याक्नो फैले जुका एजु कारण गेजु लासा तुरुन्त सिम्पटम म क्योनी खैदला नाकनो एसिम्पटोमेटिक स्प्रेड जु तुरन्त स्प्रेड जी अले एजुले थौ आयु कति सिचुएसन यु चाहिँ स्प्रेड जु चाहिँ नापायुसित त कम्पेयर याबे नापा होल फ्यामिली त जु चाहिँ यो थोपटक युली चाहिँ खका इन्फेक्सन जु कि पुरा एन्टायर फ्यामिली परिवारले इन्फेक्टेड जु हैन थो चाहिँ स्प्रेड को ट्रान्समिसन रेट चाहिँ हाई गा उकि चाहिँ पत्ता लगाएछु आम जनसाधारण भावना मलाई आम पब्लिकको भोइस चाहिँ छुटु राख्ने सरकार ल सीमा नाका केयरमा त सरकार लापरवाही चाहिँ त्यो भाइरस चाहिँ एकदमै सेपरेट जुल एकदमै त्यो कोरोना चाहिँ उला धाइ ख उल्टो सट्टा ठिकै थिएन जुई छु वो न्यूने पछि ख मतलब सरकारी न दु गल्ती प्लस जनता ते न दु जनता ते सरकारी त दोष भी आम मन नागरिक त हमेशा पति दायित्व दिएको हो होइन दोष त सरकारी न अवश्य दु सरकारी गर्नु दोष चुके जिल्ला सब पहिले पति न लेसन सिके माया सो पाठ सिके माया जी पहिला अपनी वेब न होला वारती इन्डिया बोर्डर कंट्रोल माया सी या अनिपी वला मतलब वया थन बरे जी स्टार्ट अबले खरी वो सोया यहाँ पे अब न थन बड़े जी दिल्ली बड़े जू खा दिल्ली एकदम केस बड़े जुल संसार एकदम पीके रैपिडली वो शिक पीके था न केसेस था डेथ न जीव प्लस इन्फेक्टेड केसेस का वो खंडे साथ किए एकदम स्ट्रिक्टली बॉर्डर चाहिँ स्ट्रिक्ट या मा खा वो चाहिँ या मया जिसन न्यूज एक खना नि अहिले वो न ख अहिले प्लस हाना मन्तेसम्म लापरवाही का मास्क बिल्कुल तोटा बिला अतराई साइड अनु गाउँै छौँ अन्चिसम ख मन्तेसम्म सोशल डिस्टेंस गैदरिंग बोले पुरा तोटा बिला महला आ फ्लाइट त न जे चौंदु इंडिया वी चौंदु सो थोक सिचुएसन चाहिँ सरकार चाहिँ पहिला पाए चाहिँ पाठ सिके मया लेसन लर्न मया अब जो अल्टिमेटली आवे दिने अझ चिस यो केसेस इंडिया वे ठ्याक्क चिस सेव खसा अझ थो बढेजी ओ ठोक्ने बढेजी रेट दर सेव खसा नेपालले 242 तक थियौ दैनिक रेट बढेजी खण्डे चौंडु हिसाबमा आकलन याना उनीले त्यो भाइरस चाहिँ आगुल्टको नेपाली त चाहिँ नेपाल देशले ठ्याक्क दिन्छ आयो थो सिचुएसन बढेजी चौंडुले थाला सिके थाकु कष्ट छ थो अफिसिन त थाकु फेजे हुन्छ न दुसी एक तो केसेस बड़े जो चौंदु चीज वो फनो चीज छू चीज न जुयु पति से इफेक्ट हो छू समय लिपा के नि छु एजुली तो बड़े जब तो बड़े जो तुम्हें ट्रेन दे दु आ चीज खया सुन्छौ हस्पिटल से पैक दु हस्पिटल को कोभिड पेशेंट हो भए जतो बेड न मन्तर हो दु न्यूज न्यूज लिएर छनै भया भयो दु मतलब थो चाहिँ
तुरन्त पनि कौन हप्ता लिपा चाहिँ अथवा लकडाउन हुँदा कमजोरी दिन चाहिँ मको तो चाहिँ बढे जुवे क्रमे दिला आथ्यो पब्लिक टेसन चाहिँ आछ्या मालिमला जी उडा छ ज्याजो नियन्त्रण दिपे उडा बर्गट जी यानामी भाजुमे जुफु वेक अप इन चाहिँ गयो कठया सावधानी अपनाएमा ताकि हिटु भाइरस ताकि चाहिँ तो तो भाइरस में मुख्य बच्चे जुवे दे चेन ब्रेक या मखला तो को गुलजुल जुल थुया परम छुया मल नासा मन्तेसन तक्ले त रौ चाहिँ वर्ष प्या हुनु मखु छेच न भिड भाडे मौन तो कनो गुगुको व्यायाम चौदु असे जात्रा त तोता मचो मन्तेस मखला मास तया जिनी गातै चौदु मखु मास जग तया 100% प्रोटेक्सन जी मखु मास तसा कि मन त डिसिप्लिन चाहिँ दया मरो तल मास एक स्कल लिकै तल ल मखला तर कन्टिन्युअस म त अब सास फेरा थाकल गा मन त्यसमा जी खाना छ एक स्कल लिएकै गा छु अझ जुसा थो आयुली चाहिँ घडी थोयो हाइली इन्फेक्टिभ जुली NIH में USA डॉक्टर एंथोनी फाउची न थे को डबल मास्क दिला खेतला लास्ट टाइम है जिमसा वना ब्ले पिया उनले डबल मास्क दई जसनो ख डबल मास्क देव प्रोटेक्शन मखला अले बेस्ट चाहिँ जी होममेड जगह मास्क मो जुस सर्जिकल मास्क मक्सा दुनी सर्जिकल मास्क पिनी होममेड मास्क एसान न डबल मास्क दूरी कायम याव भीड़भाड़ मय मौन प्या मौन्यु अले यदि एकदम केयरफुल वाच चाहिँ हुनु परिवारमै के सिम्पटम पच्चा खण्ड त थाहा छ टेस्ट या मखला कोभिड चाहिँ होल परिवारमै टेस्ट या अथवा कुनै टेस्ट या त न विभिन्न खादु गुगु फोन नगरपालिका थाहा छ वइ छेवया न या वइ पिदु मखला अब सिम्पटम त बिरामी से छेवया टेस्ट या त टेस्ट याना चाहिँ आइसोलेसन ए चुन्यु पिया भसक मौनी आनो स्ट्रिक्ट या चाहिँ बाला लकडाउन छ र मन त डिसिप्लिन म चोछु गुली मन त खाना टिभी त्यसको वो बजार खोले जु टाइम मैक न प्याउनी मुख एकदम प्याउनी गा अब से कंट्रोल है या माला तो चेन ब्रेक म यसी मजु छु वो या त रात चिसो एकदम ठिकै यो भयावह स्थिति त हटया खै मको अठे या तास अल्टो गो मन्टे तो कोरोना छे मरु गुलिन बजार नि कोरोना छुन मखु तो कोरोना छे जिरा जु इम्युन शक्ति बाला जि कोरोना ज छुन जिमखु आइबी मन्टे छि छुराइदि थ तस्कै तर हो भ्रामक गल्ती सूचना नापानो वे गल्ती दुजिया ख मखला अले आउनी टाइम ने कोरोना ला पछ छे हो चाहिँ जब थि खली गा मन्ते स लुज कया वो नर्मल बैक टु नर्मल वो लिन हाना त बरे जु ख न एजुले कोरोना सुइत लगे जुलो तासे दुखसु आ जी जस्तै जिमे मसुपी रिलेटिभ जुनी छम्मे से जुदु अब जिम पासकिन जुदु इम त न्यानले चाहिँ जुपिने कष्ट ख साथै सिम्पटम त चन्यु छौ सिम्पटम जी गु इम त ना पोले जी छ स्यायु जोरो वयु नेम वयुले गु मफैले जी वो कष्ट दु मखला वो झेले यापिन सजके छु म घुमला सर्टेन मन त सिरियस जीपी मन त दु सिरियस जिया घुमिसा एकदम भेन्टिलेटर तेमा पिनी वो फेज गुजरे छु पिन सजके सिकी परिवारले घुली थाकु दु मखला जुमो मनु न जग भोगया वो चाहिँ कम प्रतिशत मनु जी अब उनका मेरो सिम्पटम जुपी मन्ते सन आइसोलेसन ने चोन वो मफैले बिरामी जीवले भोगे हुन्छ कोरोना थाउ खनिसा गा इम सजको छु ल तर सर्टेन पपुलेसन दु चाहिँ भन्छ यो पे मन त जमाक मन त दे गुमसन चाहिँ सिम्पटम दै मखु सब भन्छ कि बक्स इम त कोरोना जुए मखु मखला अ सिम्पटम न सामान्य हल्का जु थिन्छ नि तर इमसँग वो एसिम्पटोमेटिक है सिम्पटम मकिनी इम त कोरोना जुया न लनी इमसँग चाहिँ कोरोना थियो दया मरुगा एप इनसँग चाहिँ एक सोचे यही मखला वो ए सोचे या पि ग्रुप टेसँग चाहिँ वो सामाजिक दूरी मास्क मते भीड़ भाड़ या उकिना चाहिँ विभिन्न त असरिएका एजुली कोरोना के चाहिँ सामान्य छेम ओको थले सेह चाहिँ जो खर गा चाहिँ समझे जुमजु सेह चाहिँ जो थि चाहिँ खयम हो सेह चाहिँ रिजियो साधारण सेह चाहिँ अपर रेस्पिरेटरी ट्र्याक्ट है मतलब नयाँ कठु तक इफेक्ट कोरोना चाहिँ भयावह स्थिति लङ्स तक अफर असरिएउनी कि चाहिँ थु चाहिँ अझ स्थिति चाहिँ भयावह जुफु कुना मेरो छ इम्युन शक्ति बल्ला पिन त जुला इम्युन शक्ति बल्ला जिता जन छे जीव अब थो जिउ जिरो कालिङ रोग जिरो रोग जु पिन त दम
आयो दीर्घ रोग जुपिन दे एक न जिपि रोग सोक मुरपि आइपि ढाबी जमाट न दुटाइ इम्ते आइपि ढाबी तुमला इम्ते छुजी इम्ते छुराइ वो खण्डेको मिखा खण्डेको जुजी दीर्घ रोगी जुपी उमेर वपिन चाहिँ जुइर गात भई मखला त आयुपति हके सुएला आयुपिला यंगस्टर ते त जुपी योको दुगा छु वे यंगस्टर त योको हुले वनो फैले जुल नापै लकडाउन ले पछि छेज न अब हुले वनो फैले ज आयु टाइममा चाहिँ यंगस्टर ते न योको जुदु यसवी जिसम पिनी अथे कपाले चैताइ मको जु इम्युन सिस्टम बल्ला थियो कम गा मखला सेले झिपिनी सेले ल तगडा थिचन्छनी तर दुनी छियो इम्युन सेल्स त वे ख युला वो काउन्टला छिस स्याचुनी मको मखला कन्डिसन ला गबले अप एन्ड डाउन भ्यू जिया चुनी एजुली इवन बल्लार गा चोपी यङ हट्टा कट्टा पि मन त इम्त तक न जचौ अले वे भाइरस नम्बर गुली ख उकिन असर परे हाई डोज नम्बर जुन किला के इम्युन सेल्स आछि वार्ड ला थिए त ख नि छियो शरीर वो भाइरस नि बिचे वार ख एजुली थो जि बल्ला गा वो चुना चाहिँ वो चाहिँ गल्ती ख होला ए गा चुनी पि मन तेस चाहिँ के न ख न खतरा ख मेपिन त न चाहिँ डेन्जर पखे चाहिँ भकेले हुन्छ अको नेस ज्याजो उडा स कतेसना आम उडा नेवाटेको प्रतिनिधि छौ जि नेस मे छौ जुटे मासिला छि जि नेवाटे दास जात्रा पर्व यहाँ मापि आखेटा थ्री येले चाहिँ रातो बुंग दियो हमला ह्यांगु बुंग दियो चाहिँ बुंग दियो पि रथ जात्रा या पनि चाहिँ रथ देखिउ ढुबु अवस्था छु अन मार्क सेन्टाइज चाहिँ छि धाथे जात्रा या पनि अवस्था अन बिस्तारी बिस्तारी आ रथ देखिउ ज्या सूर्य जाउँदु यो जात्रायामा पि जात्रायामा जात्रामा जो कला संस्कृति पहिचान टनिरका आलाचो पनि चाहिँ छिराइदे आजि छुरागा चाहिँ कला संस्कृति मन पहिचान होला मनु दतकिला दैन मखला छिसा वो पहिचान या होला मनु न या ख अथयो नक्सा ब्यामारी मनु यो ज्ञान सिन्तला छुए तर मरुनी यदि मनुए मन्त सखाब जुन लास छिउ पहिचान जात्रा संस्कृति गन्दै होला एजुबी मन्त छुरा छ थो जात्रा होला हरेक वर्ष याम चौधु मन्ते छ जात्रा संस्कृति छिउ संस्कृति जोगे थ हरेक वर्ष जात्रा या त 10 साल थे नल उकि जको मको छु छिउ दुनी हरेक चिस या क्रियाकलाप ख 2-3 वर्ष जात्रा रोकिएन संस्कृति सेनी मको रोके जी चाहिँ डल लगे मजु थोचै मजु थोचै जुलाई चाहिँ मखु थिचो छु 2-3 वर्ष बन्द या अले हानाली प कन्टिन्यू मनु दतकिला या उला दया दनि एजुली कम मनु चना छु विधियामा पूजा याना डिस्टेंस मेन्टेन ना सिरे कुसजु थो घडी चाहिँ जात्रा त चाहिँ मया से जित लगे जु तो आपको कोभिड भ्याक्सिन क्या खैन एको मन दुबिटा दिल कोभिड भ्याक्सिन का साइड इफेक्ट दियो कोभिड भ्याक्सिन काला मकाल लगा चाहिँ पहिला चरण सरकार भ्याक्सिन दिले चाहिँ मका कोभिड यो हैन दोस्रो लहरी भरि चाहिँ वे बेसा त मन त भ्याक्सिन काय लागि चाहिँ ब्याउन अन्न हुलमुल जुल ल छिन काय जुकी मजि का मन तिन गुन अन्यल के छुटाइदि आउ थो मन त जसा थो छिथा देशको मको इभन डेभलप कन्ट्री अमेरिकामा छ ग्रुप मन त दु भ्याक्सिन मकै पि ए गादु नि भ्याक्सिन यु अगेन्स्ट ए थ्यापी दु अलगुमेशा भ्रम फैलेन्जी भ्याक्सिन कया ओ जुलर गा आ छौजो एक्जाम्पल फाइजर युला उली गुली 10 मिलियन गुली सब भ्याक्सिन बिउले छमस्या ब्लड क्लट जुल कि मेसेज दिउ मिडिया हाइपोय एन्ड भ्यू मुखला उकी चाहिँ मन त चाहिँ मकै पिन दु गुम चाहिँ हिचकिचे जुपी गछि छिता आसी मेपिन सँग काई अल छुजी गा स्वेव गा मखला वेट एन्ड वाच मुला वो यो मासाइन न खतर किला यो कोभिड जको भ्याक्सिन ल छि बीसीजी भ्याक्सिन धाल मेमे भ्याक्सिन त पोलियो भ्याक्सिन ना पांची भ्याक्सिन पे चोंदु नि भ्याक्सिन वेना गुली प्रोटेक्सन ज चोंदु नि मखला एजुने त कोभिड यो भ्याक्सिन वे त अठे सत्त हो मखनी ट्रायल वना तिन सोमो फेज ट्रायल दुनी पहिला सेफ्टी सोला अलि इफिकेसी सोला वो फोको सोया बल्लो बोला FDA ना अथवा चाहिँ किन चाहिँ परमिसन जुक भ्याक्सिन ख वो चाहिँ क्यामा ख काउ चाहिँ खण्डे चाहिँ मन्ते प्रोटेक्सन लिए ख मतलब तर आ वे जिना चनो त या थो हुन त न मन्ते सिभियरिटी सोले भ्याक्सिन कापिनु ग्रुप इट सिभियरिटी कम जो कम्पेयर टु भ्याक्सिन म कापिनु नि सो यसले भ्याक्सिन का चाहिँ क्यामा ख मतलब आफ्नो वे सूर्य चाहिँ भ्याक्सिन काला मकाला मन त्यसमा भ्रम फैलिन दिया सूर्य चाहिँ भिड मरु मतलब खाली
अहिले तमाम कोभिड केसेस बढे जाउले इन्डिया धारले इकार गुपिनी छु मजु मखला सिम्पटम कम अहिले माथि छ न अहिले वनो थया हैन भीड भाड यान बिल वो चाहिँ भीड जुल्की हाना वो समस्या अनि भ्याक्सिन काउन्ट थाहा छ अनय न कोभिड सरे जु छ भ्याक्सिन ना हना थो बर्गेटे बिजु ठुली एज बिसन काजु काय मजु देखाना आइनो भ्याक्सिन था बोला गु चाहिँ आ छो इन्डिया वो भ्याक्सिन बोला लिपाना भेरोसेल धाप्रे बोला आज मन्टले अन्य जुल छ गाइबडी भ्याक्सिन का नेपाल सरकार चाहिँ छिन हेउ खेन भटी चाहिँ ज्या बालको मयाल देखे अनुभव छि दे गु कोठा छ so monte knowledge maria mutla so you gumisha wrong information no monte mislead junki vaccine maka ki chai o jiu kha mokla jitha wo vaccine jisa पहिला अनुमान यासिन त yakna wala cha त donation e wala vaccine la efficacy 55 to 60% you range e ta India wo chai Covaxil wo chai AstraZeneca yu pati AstraZeneca yu kha ta India manufacturer ju kha 50-60 जवानी त वो प्रोटेक्शन नहीं रहा साला वो ठीक है जो मतलब का वो काउ सोफिस वो शिरे रुंगा लिपा वो चाहिँ वेरोसेल वो चाहिँ चाइनीज भ्याक्सिन खा वो चाहिँ वो जू वो मोजू त्यो चाहिँ मो भ्याक्सिन जू छ वो दे गुलिनो भ्याक्सिन एफडीए न चाहिँ वी त चाहिँ का थु चाहिँ ट्रायले वन रुंगा किन प्याओगी ट्रायले वन चोंला भ्याक्सिन तला आ गुली वोसिन तला गुली मेउला 50-100 वटा भ्याक्सिन ट्राई यान चोंदु तर फुकोल ट्रायले वना पास मौजु नि so आ भीतर जिलो र परमिशन जो भ्याक्सिन जको वोली त्याउलाई चाहिँ सेफ्टी ख छम्नी मेस्तो जिउ र एक 10 लाख मनुए समस्या त छिनो सिम्पटम वाला डाउन टु वो 10 लाख त प्रोटेक्शन जू स्वेव की जस्ट समझको जीत स्वेव मखला वला अपो ग्रुप एट स्वेव मालनी एजुली भ्याक्सिन युली चाहिँ आ थे स्प्रेड जचोंगी थय त कम से कम बचायाले चाहिँ भ्याक्सिन क्याजु तर भ्याक्सिन तल ध्यान टु जी भ्याक्सिन कया अथवा डोज ला न बुस्टर डोज गा भ्याक्सिन का वेट एन्टिबॉडी स्टिमुलेट या लागि सेकेन्ड डोज का कलकी मोर प्रोटेक्शन जी रही मखला सो भ्याक्सिन तल कि थय त चाहिँ सुजी रास न्यू चीज छौ चाहिँ सिभियरिटी कम जी भ्याक्सिन काउन्ट हाना वो हाना छौ भ्रम दु कि मनते त भ्याक्सिन काउन्ट कोरोना जीव ताउगो जी भ्याक्सिन का दन पोजिटिभ केन भई म भ्याक्सिन का ना ब्रीफ हो तर सिभियर जी मक्का त्यसको विथ सिभियर जी सत्ता विथ सामान्य जको विथ सिम्पटम केनिफ का अहिले मेउ खण्ड छुराछ भ्याक्सिन काप्ने मनते चाहिँ इन्फेक्सन जुल दासा मेबी त सरे याफ हो तर सिभियरिटी कम जी गुली रेट इन्सोमिएट सरे वो चाहिँ कम जी यो चाहिँ वो रिसर्चमा पत्ता वो ल्याउ ख यसले काल चाहिँ बेस्ट ख ठो छिनाले भ्याक्सिन कायर हुँदैन पोजिटिभ न केसु भ्याक्सिन कायर न पोजिटिभ न वइ खनि कमा त भ्याक्सिन वेफ दुको जी मजु भ्याक्सिन कायर न ला पर या मजु मजु भ्याक्सिन हो यो छि त भ्याक्सिन काल जिउ बडी चाहिँ छुदैछ आ हाना कोरोना भाइरस इन्फेक्सन जी का मखला जीले चाहिँ तुरुन्त रियाक्ट केका छु तुरुन्त विथ एन्टिबॉडी डेभलप केका एजुले विथ किमक्सा तुरुन्त किलिए गुमेशा गेजिरा ख सेकेन्ड टाइम इन्फेक्सन अफ भाइरस न जिउ शरीरले द्वाउन भाइरस संख्या वृद्धि जी फु वो इन्फेक्सन या फु तर भ्याक्सिन का हुँका गु जिउ शरीरले बडी बने जो एन्टिबॉडी द वो कोरोना भाइरस इज द फाइट ए दैट बच्चा रिमेनिङ भाइरस इन्फेक्सन जुली छि सिम्पटम त केनी वो चाहिँ माइल्ड सिम्पटम बच्चा जुया छिरे हुने ताकि वो सिभियर इफेक्ट किया option था so antibody थियो बॉडी शरीर न देखि रेस्पोन्स वो चाहिँ याक्नो जी का भ्याक्सिन काल की चाहिँ अवश्य न ठो जी गु ठो नो म्युटेड जाउ भाइरस बारे जी छिटा ना खला बला याना रेडियो याना चुना दिपि उडास याना चुना दिपि याना मी भाजु मेजु पिन्ट चको बिमावे ख ढामावे ख जी टोफीको ख सुन दुसन कनाली फाइ लिपंगे जी अपन नापनो धेरै थुन केसे वे ख आएन अझैन हामी खैले रिसेन्टली चाहिँ गेजुन लास इन्डिया कन्ट्रेन थने वइसन अक्सिजन हेमल्ला छे जिन छम्निमेसन दैचौता स्टक ए न आतेजा अक्सिजन हेमल्ला रा ए बिर्यामा वो युज अक्सिजन हस्पिटल एकदम सीरियस पेशेंट ते तो माउ ह मखला अयो चिते सोचे या सक्ता थपी भर्सक मनु त नाप कन्ट्याक्ट म वेउ उक्यु लागि
स्ट्रिक्टली छे चुना दिस छे चुना छु इन्भल्भ जिया छु जायना थपिङ छे या जु ज्याता याना छना पिया वर्षक पिया मन मते मनु कन्ट्याक्ट वे मते चेन ब्रेक या त मनु कन्ट्याक्ट नो ख मावे खन्ने पियाउनी बजारे न्याउनी माल छु अयो खन्ने उन्दा स प्रोटेक्सन पुरा डबल मास्क पै दिस नापा चाहिँ सिंगल मास्क जको दै छु हु अथे मगा डबल मास्क पै दिस अहिले वो मास्क हाना नापा गेइरा स मास्क न मन त्यसो तै छे वेले हाना वो मास्क कै पिनी मास्क ते थी अलो थिया हाना वो रियुज अथे या मते मखला मास्क ला चाहिँ वो गुम मन त पिनी बजारे उन काय पिनी मास्क वाया छैबिउ दुनियो अथे रियुजेबल मास्क खस छक युज नो मास्क कै चाहिँ छे सामानला डिटोल दइए छुनी डिटोल डिटर्जेन्ट चाहिँ डुबेना चछि डुबेना सिला बालक निवाले पान्दिस अहिले छे चाहिँ चिकपिन्छ चाहिँ पोसिलो खाना नया चाहिँ थै त थै निकिन बल्लाका चुनादिस वे जु चाहिँ तहु चिकपिन्छ सुझाव अवश्य न यको चाहिँ सुभाइ देख्न चुना ठगु व्यस्त समय बावजुद न निकागु खुशी जुल नापान छ ठो कोभिडिया हुने न ठोना न निका खुशी कोभिडिया हुने खना बोले या त ई बेदला यको सुभाइ दु उडा सय जाजो उडा समाज पाखि छ हना छ यको सुभाइ देख्न तल यको सुभाइ दु विजेनजी छिया थो कोभिड बारे जु जी सु छु ज्ञान जी छि समुदायले चाहिँ बारे या त छि मौका बिया दिलो एजुकेसन छि लगायत सम्पूर्ण देशवासी दिन्छ चाहिँ सुरक्षित चर्चना दिस गाजी अनुरोध या यको सुभाइ देख्न माइक्रोबायोलोजिस्ट रेस्मा लाडर जुयाट वेकिन छिट थुया लिपाङको परिस्थिति बोलंगु ठु कोरोना भाइरस आको छुख ठिट गुको ठ सुएमा ठु गुको ठ क्याम्पु के रुपे जुगु न्याने वे चंगु अले छ छे चुना ठमिसा गुको ठ मालिमा रेगु खे वेकन यको हे दुगेङ के जानकारी भेटिल वेकट हानचक यको सुभाइ देछ से सिकपिसा वेकन ढागु खयत मननेसे छे चुना ठैत भाला ठगु छे जवाब त भाला मुहामक प्या मजा से छे चुना दित इना प्यासे ठमै जाजो स जीव विज्ञान तुलादन बायोनिगु उजा फसे हानचक सिकपिनिङ सकछिगु भे उसाया काम नसे ठमै जाजो जीविगन तुलादन बायोनिको उजा फसे आइट बा सुभा जे मा भा